Znači, sad će krenuti jedno 10 kilometara i piše novi tram. Da, i tu skreću. I onda krene ta planina i eto ga. Znači, nema ići ovdje. Ti moraš doći ovdje putem ovdje, ali, znači... A da se mi vratimo natrag? Ne možeš, toš natrag. Pa da idemo preko ovoga kursa. Ma gdje natrag, ma Pričani jebi ga se ona... Čekaj, ma ne možeš natrag. Kako ćeš natrag? Nemaš šanse. Nemaš koji troće. Pa nemaš natrag. Slušaj ovo. Imaš 10 kilometara da dođeš do ovdje. Da. I onda ideš odlaz. I na novi travnik i ovamo dalje. Bugojno i delaj. Teraj. Dobro. Tako je. Hvala prijatelju. Nemoj nazad, ćeš nazad. Ej, jeste vi? A? Hrvati. Ma da, idemo svirat neke svatove u pičku. Jeste Hrvati. Bogat jesmo. Hrvati smo jebi ga pa ne sad. Nemoj da se muslima. Šta ti snimaš? Ma ne, Tebe snimam. Ovo je Hrvatska. Mi smo iz Vukovara. Ovo je Hrvatska. Mi smo iz Vukovara. Ako vas Hrvata ste. Pa ne smije nas niko da dira, jebi ga. Ovo su Hrvati. Neka hvala Bogu. Neka hvala Bogu. Samo ti snimaj. Snimam. Govno, jedno. Mi smo Slavonci, jebi ga. Mi smo Hrvati. Tako je. Ovo je Hrvatska. I mi isto. Bosna, ovo je Hrvatska. I mi isto. Ajde idemo je. Niste onak jebte. Ajde idemo. Care, vidimo se. Care, živio. Prijatelju, vidimo se. I Hrvati. Gledaj tablice iza, ej. Hrvati.